nafurahia kufika yake kwanza huku, mie ilinitia moyo sana. Juu ni vitu vya sikukwaka na wazia kama jeune garçon anaweza tutembelea na shie mumungini yetu ya Panzi. Mungu akisaidia deputy wetu akifika atugombanishie kufukuza ile mapombe mwa buchafu na kutujengea vilalo baba. Mimi nampromettre ifo ni mvote apite tu kwa neema ya Mungu atutengenezee vile vile tunasumbuka navyo baba. Jikaza kabisa shibote tumubatie voix yetu numero 177 maana tunaona baba kitumika tuminone Panzi kwetu mabadiliko itakuwa. Anajua aferi ya Kongo sababu yenyewe naongea anasema juu ya Kinshasa wapi Equateur, probleme za inji ni za mingi sana anajua. Bakula amesikia, nimekwambia